أظهر العجائب ومظهر الغرائب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب كل غالب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثم الصلاة والسلام على إطرته النبي وأهل بيته النبي الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خداوند کریم تھوین اسارنی با صحت و با سلامت علمس ایمانس معرفتس اعتقادس تو محبت محمد و آل محمد اسمز اسن مزید مزید اضافہ عطا یہ روز جمعہ کی تمام ثواب حسنات فیوزات اسن اس سارنی نصیب وجود مقدس صاحب العصر حضرت امام زمان علیہ الصلاة والسلام اسن اس سارنی رضی انشاءاللہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو اتقوا اللہ خدایس کھوچو مگر کوتا کھوچوس حق تقاتی یوتا کھوسنک حق چھو تیوتا کھوچو خدایس پرت کان چیز چھو پرن حق منگان کان چیز یس یوتا بوڑ آئیس تیمس تیوت یوان تات نشان پرہیز کرن خدای تعالی پانے فرماوان یوتا میون حق چھو پرہیزگار روزنک یوتا میون حق چھو کہ انسان گس پرہیزگار روزن تیوت روزیو تیوت کھوچو پت خدا تعالیٰ فرماوان ولا تموتن الا وانتم مسلمون تیتس کالس مرزیون ولا تموتن تیتس کالس مرزیون الا وانتم مسلمون مگر مسلمانی مرزیو اتن چھ سوچن لائق کات خطاب چھ چت میں اش آلریڈی مسلمانی اش آلریڈی مومنی انشاءاللہ اس کیز خدا تعالیٰ فرماوان کہ پگہ مرزیو مسلمان یہ چھا ممکن کہ اس روزو پنی پور زندگی اسلامس پر پگہ مرو بے ایمان پگہ مرو بے مسل یہ چھا امکان چھا یہ علماء لکھن یہ چھ امکان یہ چھ امکان کہ کہاں سے پنی پور زندگی دینس پیٹ گزار کہ پنی پور زندگی اسلامس پیٹ مذہبس پیٹ شریعتس پیٹ نیرن وز نیرن مسلمان کی دنیا مز نیرن چھس تم وز مر کافر یہ ممکن ثت بہٕ دِمہٕ مثال تہِ واریاہ زیادٕ ییٚتہِ گوٚو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چھُ خۄداوندِ کریٖمس دعا منگان وتوفنی مسلما خدایا بہٕ گوٚژھے پگاہ مُسلمانٕے مرُن ییٚلہِ جناب یوسف کر یہِ دعا پیغمبر ٲسِتھ چٲنۍ تہٕ میٲنۍ چھنہٕ بِساتٕے لہذا موت چھُ اکھ تیُتھ موضوع اکھ موت چھُ اکھ تیُتھ اکھ مرحلہ اکھ ییٚمیُک مزٕ ییٚمیُک ذائقہٕ ییٚمیُک میچھر یا ٹیچھر چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ وٕچھُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تُلُن بیٚیہِ تیُتھ حتمی فٲصلہ اکھ چھُ یہِ موت اتھ نِش ہیٚکہِ نہٕ انسان غٲفِل روٗزِتھ اگر دُنیاہس منٛز کُنہِ چیٖزس غٲفِل روزِ تہِ موہنیوٗ اتھ موتس نٮ۪سبت گژھِ نہٕ انسان غٲفِل روزُن کینٛہہ عقل چھِ یی حُکم کران کہِ موتس نٮ۪سبت گژھِ نہٕ غٲفِل روزُن ییٚمہِ وِزِ انسانس موت یی تہٕ ملک الموت یس پیغام ہیتھ ول سا پک سا نیر سا ییٚتہِ تمہِ وِزِ گژھِ أمِس ایمان سۭتۍ نیرُن ییٚتہِ یہِ چھُ اہم مسلہٕ اکھ کۭتیاہ نفر تِم دُنیاہس منٛز ییٚمہِ وِزِ تِمن ملک الموت برونٛہہ کُن یِوان چھُ روح قبض کرنہِ یُس تِمو پننٮ۪ن یِمن 60 ؤرین 90 ؤرین اسلام پولمُت اوس اسلام اپنومُت اوس تہٕ ایمان اوسُکھ روٚٹمُت سُہ ایمان اسلام بیٚہوان ییٚتی پانہٕ ژلان ژھٔری بٔرۍ گژھان جہنمس یہِ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ أسۍ چھِ ونان حسنِ خاتمہ یا سوء خاتمہ ممکن چھُ کانٛہہ انسان آسہِ پننہِ پوٗرٕ زندگی مسلمان تہٕ ایمانس پٮ۪ٹھ نیرنہٕ وِزِ پیٚیہِ سُہ سورُے ایمان ٹھس کٔرِتھ ییٚتی پان ژوٚل ژھوٚرُے یہِ چھُ ہٮ۪کان بٔنِتھ تَوَے گژھِ
मौतस नस्बत इंसान रोजन सीरियस मौत योत सह फैसला ये गन कह इंसाना वन अद मरुन लुकन मे मरुन कह ना अकल तस्लीम करान बे यूनिवर्सल ट्रुथ मर्ग मौत मरुन यूनिवर्सल ट्रुथ यूनिवर्सल पोज प्रत कह मजहब वन इंसान नेरुन ये रोजन कंसे कम्युनिस्ट ला मजहब मुल्हिदीन तिम इकरार करान इंसान ये रोजन कह ये नेरुन यह बॉडी ये त्रावन बह कर तुम सवाल अगर कंस इंसानस पता लगे कि पुलिसन मान वारंट गिरफ्तारी कड़म पुलिसन मान गिरफ्तारी हुंद वारंट इशू कोर्मुत सह इंसान रोज आराम सान तमिस यह निंदर आराम सान इथे पे तो मे प्रत कंस मलकुल मौतन थोमुत चोन तो मोन नाव लिस्टस खलित फलान डेट फलान टाइम कि फलान मिनट कि फलान सेकंड नीर 10 कि 2 नबर तो बह गस आराम कर तो बह रोज आराम सान शेंगित तो बह रोज गाफिल ना अकल अमुक तकाज करान इंसानस निश कह अकल तकाज करान कह तवे हजरत रिसालत माब नबी मुकरम इस्लाम मुहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रसूल करीम कसरत सान अम कथ तैयारी करान कि मरुन नेरुन तौर वातुन हमिश बुह दिन तमिस फेस कर तम सह मुलाकात कर तवे शाबान किस रेतस मज रसूल करीम ज्यादा रोजदार रोजान अज़वाज मुतहरात प्रसान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शून्य शाबान यूता सख्ती सान रोजदार रोजान शाबानस मज रसूल करीमन फरमोन तुम ना बूजमुत कि शाबान माह शाबान सी मज मलकुल मौत लिस्ट करान तैयार कि बेकिस शाबानस तान कम सुन रुख कर कब्ज तवे बह शाबान करान अम खतर इख्तियार कि माह शाबान ज्यादा रोजदार क्या पता मलकुल मौतन मोन नाव यम वरी किस लिस्टस मज त्रोमुत कूचा मौत नजदीक तवे सन प्रान उलमा वनक उलमा अकाबर उलमा हकीकतन तो वाकअन आलिम दीन तिहंदिस सीरतस मज अजीब चीज मिलान सह गो ये तम आयन सुबह वुचान पत वुचान ना मेनिस रेशस मज वाला सफेद गोमुत यह पे सीरत रूजम उलमान ये तम आयन वुचान शीश वुचान पे दपान मेनिस रेश वालस मज वाल हतम सफेद गसन तम पन्नस नफ्सस वन नफ्सा वना चल गफलत आलो हक कोरुक वना आरामा कहें आलो कोरुक यम ना सफेद वाल कह सफेद वाल कह बल्कि नेरन खबर वह क्युथ आराम करक वह किस निंदर करक वन क्युथ दिल लागक दुनिया सत बस वह नेरन नवीद वह नेरन आलो तो नेरन खुशखबरी वह कबर ब्रोह कुन पकान सह पान कब्र कुन पकान प्रथ शाह चोन आलो करान कि कबर नजदीक लिहाजा पत सन आलम ये वुचान रेश वाल गो सफेद 35 वहर 36 वहर 70 वहर गई या 40 वहर एडमिट गसान पे दपान तम वन मौत गोडनुक पैगाम वोत वह पजन सजद जेठरावन वह पजन रुकू तवील कर वह पज तोब ज्यादा कर सफेद मस वाल नेरन पैगाम मलकुल मौत सुंद पैगाम कि बह तैयार बह यम अगर न वनकस वन तो बह सजद जेठरावो पगह कड़ो लहज मज हसरत खुदाया काश अथ मोरो पन अथ काश दुनिया मज यीन वरियन क्या गो सजदे आसान जेठरमत तोबे कोर्मुत क्या प्रथ लकट लकट नीकी यी तत जरूरत लकट लकट नीकी या नीकी हुन गुमान कुन सात वन वह क्या काम कर यह मुस्तहब यह मुस्तहब दपान अगर करो जान करो नई तो गुनाह कहें यह आम कुन सात नहीं आम वनान दपान यह मुस्तहब यम 2 रकअत गई मुस्तहब ठीक मुस्तहब
सफर तूत झूठ तक मुस्तहबातन हज जरूरत पे दपान अद वह मकरूहातन मज गुनाह तमा हाँ मकरूह मतलब क्या गो अगर ये पानस पाई लगी मकरूह क्या गो मकरूह वाजिब चीज की सवाबन गठरावान कम करान मिसाल नमाज मज कह चीज़ मकरूह वारिया चीज मकरूह नमाज ओताम 15,000 सवाब मिसाल मकरूह ये अंजाम दुत अत रुद नो 15,000 कह अत रुद 15 सवाब नमाज वस नक सवाब गठे तो पगह सफर तूत झूठ ये मे अकि नीकी हज जरूरत है पे खेम बह हसरत तम दह काश मे क्या गो हराम त्रायो मकरूह क्या त्रोमुत वाजिब अन्यो बजा मुस्तहब ते बजा ओनमुत तवे फरमावान मौलल मुवहिद्दीन कुतुब सालिकीन हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अमीर कायनात फरमावान अशैबुन नज़ीरुल मौत अशैबुन नज़ीरुल मौत सफेद मसवाल मौत खबर सफेद रेशवाल मौत खबर ने तैयार रोज बन मकले तम दह इन गफिल रोजक लकचार मकलो लकचार रोवुम मज गफलतस तमता तुल सुई यम सुल चून बुडित शूब क्या छे इबादतस बुडित शूब क्या छे इबादतस वन प्योम चतस तवे फरमान बिकिस जाए मौलल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन फरमान अकरबल आजाल मिनल आमाल चन यम नियत इन ना वो वमेद आरजू तमन्ना डिजायर यम खबर कचा जेश जेश थाव जेश वमेद दुनिया सचन मगर याद थाव मौत नी सारे वमेदन गब कर एक दह चान तमाम डिजायर गसन डिलीट चान तमाम वमेद गसन डिलीट चान तमाम तमन्ना गसन महव रबर यी तमाम तमन्नाहन वमेदन पे फिरन खत्म कर ये मौत सरसी खुदायस तगान मौत जरिए सोरे चीज गालन लिहाजा कुरान मजीदस मज 145 लटे मौतुक जिक्र आमुत कुरान मजीदस मज 145 लटे मौतुक जिक्र आमुत हयातुक जिक्र कस लट आमुत 145 लटे मौत हयात मौत हयात मौत हयात इन्नमल हयात दुनिया ठीक मौत आव 145 लट हयात कस आव 100 दुनिया जिक्र कोर खुदावंद करीमन कुरान मजीद मज 115 लटे आखिरतुक जिक्र त कोर कस लट 115 लटे यह सोचन लायक कत फरिश्तन हुन जिक्र कोर खुदावंद करीमन 80 लटे कुरान मजीदस मज फरिश्तन हुन जिक्र शैतान सुन जिक्र त कोरन 80 लटे खुदा सिक्वेंस हावान चे मे मौत हयात दुनिया आखिरत हयातस मज तैयारी करन मौत दुनिया मज तैयारी करन कमिच दुनिया मजराअतुल आखिरा दुनिया मजरा कमवन जाय वबदावन जाय आखिरत खतर तबे आलिम दीन फरमावान उस्ताद दपान कि ये महनिस 90 वरी कंस 70 वरी कंस 70 कंस 50 कंस 40 मगर ये अजीब चीज खुदायन 70 वरी थमित जेन खतर खर्चावन कजन वरियन तत 70 वरी आखिरत 70,000 वरी आखिरत 70 लक्ष वरी आखिरत आखिरत अनलिमिटेड आखिरत क्या तथ लिमिटा तथ हदा तथ वोता तथ गंडा कुने जाय मगर यह क्या थो खुदावंद करीमन 70 वरी जेनस तो 70 लक्ष वरी मिसाल 70 करोड़ वरी थन खर्चावनस यह गई ना इंसाफी खुदाया तवे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन बह दिमा बे मिसाल अच्छे यह वनी अली सद वर बे मिसाल अमीरुल मोमिनीन गशस पेवान कुन सात गश गसान याद करान तोरुख आलम पत वनान
गशस गस पेवान पेवान ओस अमीर कायनात फरमावान आह लिक़ल्लत ज़ाद व तौल सफर व बुअद तरीक पाना वाय इन चे पे ये समरोमुत वारिया कम सफर ची तत वारिया ज़्यूठ बुअद तरीक मंजिल छे वारिया दूर ये गो अमीर अल मोमिनीन ये गो अमीर अल मोमिनीन ये वनान पाना तत क्या करक च तो बह गफिल मस्त मगन दुनियाच रंगीनी मज मजमून जफर वल वोन बो यह दुनियास मज युस दोस्त खुदा यूत कोरुम सह त्यूत फरतूत युस ये ज्यादा दोस्त खुदा रोद ना खुदा सुन रोज सह रोद ये दुनिया पत कह दुनिया न्यू तमिस खुदायन लिहाजा मोमिन हमेशा प्रायोरिटी दिवान तौर किस आलमस मोमिनस नश प्रायोरिटी दुनिया जहन दुनिया इस्तेमाल कर कुरान मजीदन वन वकूता गफिल रोजी इंसान कि तो बह बाजारस मज खरीद फरोख्तस मज मशगूल चीज हेनस तो कनस मज मशगूल मगर होर मलकुल मौतन आसान सोन नाव लिस्टस मज त्रोमुत इंसान तूता अजीब गफिल कि बाजारन मज यह नफा तो नुकसान कत कर हा हुत रेट आज कम ये रेट चर दपान डोन खोत दपान चूटन वोथ यह इंसान दपान आज सेर यह बाव आज सेख यीतिस आज यह रेडीमेड यीतिस मिलान आज तीतिस यह करान बाजारन मज मस्त गसित गफिल गसित नफन तो नुकसान हज कत सौदा करान दुनिया समेटनस मज मशगूल मगर होर आसमान पे मलकुल मौत अमिस पन्निस फेरिस्तस मज लिखित पन्ने पगुक मनसूब बनावान ये दुनिया संभरावन कोशिश करान हुत अम नाव लिखुन मलकुल मौतन अम सज दुनिया डिलीट करनस पे लिखुन तम सज दुनिया थुम डिलीट कर अमिस पे बह रोज वन ये इंसान पगहुक सोचान पगह कल फ्यूचर मलकुल मौतन सह फ्यूचर कोरमुत डिलीट यह इंसान सज हकीकत यह दुनिया हकीकत अ दुनिया ओ रवायत कमिस तान मासूम सज अ दुनिया ओ महल्लुल आफात दुनिया सो जाया ये आफात ये दग ये दोद ये चुख ये मुसीबत ये न्याय ये बेमार ये मसाइब ये आलाम मोमिन दपान बह कर गस यम जिंदान तल आजाद मजमून जफर वोल वन पत बेकि जाय छे दुनिया छे जिंदगानी फानी प्रथ आने ये दुनिया छे फानी छे जिंदगानी जिंदानी ये दुनिया फानी प्रथ आने जिंदगानी छे फानी तो यह मोमिन सद खतर जिंदान अमीर अल मोमिनीन फरमावनी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया सिजन गो जिंदान सिजन गो कैद खान लिहाजा अफसोस इंसान दुनिया किस बाजारस मज यूता यह सा यह मस्त गोमुत यूता गिरफ्तार गोमुत अमिस एहसास कि मानी जिंदगी हुन सौदा खत्म गछन वोल सह लुक सौदा करान चीजन हुन सौदा करान चोन सौदा मकलो तवे यह सा यह औलिया खुदा वदान खुदायस नमाज शबन मज पत दुआ करान दपान ऐ इंसान ुक रिज्कस पत दौरान हालांकि मौत चे पत दौरान लिहाजा मौतुक जिक्र करुन बजात खुद इबादत अख नफर जोरा आय बखदमत रसूल अकरम नबी मुकरम इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्ज कोरहस या रसूल अल्लाह हल युहशरु मअ शुहदा अहदुन पगह हेकवा शहीदन सत वथित शहीद कत शहीद मकाम कत तिम मरान सन पे पलंगन तो बिस्तरन पे कह तिम मरान सेक पे रथ दित खून दित वथो शुहदान सतन तो रसूल करीम क्या फरमो नअम वथो या रसूल क्या प्रोसीजर तेल वन कह जिक्रा तेल वन कह नमाजा वो पगह शुहदान सन रसूल करीम अत नमाज जिक्र कह अत 5 मिनटन इबादत पे कर या रसूल कस
Yus tہِ insan sub pet sham tain kam se kam 3 lati pan marun yaad kare Khuda tuli paga temis kaman sët shuhadan sët tulias lihaza motuk yaad karun maut kunda gesi bihun ye ibadat gesi karni 5 minuten hız ibadat chahiye ye gesi anjam din biut nafar rood dachis pöt kinna kath sët lab sët pat sochun pagah akh waqta mion te falan guzro tem sai variya fatis metian mion tabut der apari khabar mekan karan dafan mion jayes eti mes mulsin kharantal ये सोच जिकुन साथ ये सोच ही इबादत ये सोच बजात खुद इबादत आख बे सो इबादत ये सोच तो सोच अमिस खुदा वंदी करीम कमन सच पगह मशहूर करान शुहदाहन सचन जहन गस इंसान बेकिस कुन वुचन हाँ वक़्त आजकल लुक त करान लुक सारी लुकन क्या लुकन लुक फटन सही ची फटन लुको कर पन आखरत तबाह तो बर्बाद ची कर मोमिन अकल गो सुई युस दुनिया मज रूजित पन आखरत संवार पे खुदा वंद करीम मोमिनस ये लागान इज्जतुक ताज युस खोज जातस अदना जिंद इंसान मोमिन मरकज या दुनिया मज मरकज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमावन काफिर की ये पहचान कि आफाक में है गुम इत पे काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है मोमिन की ये पहचान कि गुम इसमें है आफाक काफिर पहचान आफाकन मज गुम इत पे हु स्टार्स कॉन्स्टलेशंस गैलेक्सी मोमिनस मज यीरान सारी चीज दुनिया मज मोमिन सेंट्रल पॉइंट अख ये मोमिन कुन जाए इस्ताद रोज दुनिया तमाम फरिश्ते थोद वथान यपरी मोमिन नेरान अतिक फरिश्ते वथान करान सलाम यह सेंट्रल पॉइंट इत पे खानदार आसान अगर खानदरस मज थोद मुलाजिम तो यी चीफ मिनिस्टर तो यी प्राइम मिनिस्टर तो यी मगर तोत आसान अकिस खानदरस मज मरकजी किरदार यह प्राइम मिनिस्टर आसान यह चीफ मिनिस्टर आसान कह आलिम सब आसान कि खानदरुक तवज्जुह मरकज महाराज तो महरिन आसान हजर तमसी आसान लुक वुचान सारी यमन कुन इथे पे दुनिया मज मोमिन खुदाय सारी मशीनरी मोमिनस कुन वुचान खुदाय सारी मशीनरी तमाम मलकूत आलमी मलकूत मलाइक सारी नजर त्रा मोमिनस कुन यपर मोमिन नेर मलाइक थोद वथान ताजीम करान लिहाजा यथ दुनिया मज मोमिन सज मिसाल अकिस बादशाह सन पे जन बादशाह पकान ऐ तो मे क्या पज वन ज्यादा खुद ज्यादा यथ दुनिया मज आखरत खतर पन सरमाये जमा कर दुनिया वफाई कंस कर करी मे कत कर हजरत उवैस करनी सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात अफसोस चले सहाबा किरामन हंद मोहब्बत दम बरो यम वाकअन यमो पन जान निछावर कर बाद रसूल अहले बैत अथारन पे तिमन सहाबन हंद नाव वुचन ज्यादा हवा हजरत उवैस करनी हजरत अबू ज़र हजरत सलमान हजरत बिलाल हबशी हजरत अम्मार यासिर हजरत उवैस करनी सख सहाबिया ये दुनिया मज कानिया कह कुन दपे अजिच रात था बह मखसूस सजदन हंद खतर पे रात किस रातस हजरत उवैस करनी क्या करान सजद ये दपान आज रात गई सजदन खतर आज रात गई सजदन खतर कुछ भाई हजरत उवैस करनी दपे अजिच रात गई रुकुस खतर पूर रात रुकू करान पूर रात रुकू कर या उवैस क्या वन यीज यह इबादत कर जरूरत मे दी उवैस करनी जवाब ता दुनिया 60 वरी 70 वरी 60 वरी मगर यमन 60 वरियन या 70 वरियन या 60 वरियन कमावन तौर खतर ये अंदा जिंदगी कमवन खतर मे कम खर्चन खतर तवे वनान शब कद्र मज मुकदरात लेखन बे शब कद्र हज अहमियत यीचा थज
मजबाग वन बह ब्रैकेटस मज यह कत मौजू अमुक रबत कह शब कद्र हज अहमियत यीचा थज कि यह अख रात कचन रतन बराबर सास रतस ना बराबर कह अफजल ना अख रात सासों रेतों खत अफजल 1000 रेत कस वरी गई 300 वरी यानी अकिस इंसान नॉर्मल लाइफ 300 वरी गई अकिस इंसान सज नॉर्मल लाइफ यह अख शब कद्र हज रात अकिस इंसान जिंदगी खत अफजल अफजल ये बह वन यह सब यमिस सबन खत अफजल हु हम सद खत अफजल हु हम सद खत अफजल मगर पे अफजलस वन कूता अफजल यह यम सद खत ओगन अफजल अग्युन अफजल कि दोगन अफजल कि त्रोगन कि चोगन कह हे 10 घंटे अफजल हेना कह हे 20 घंटे अफजल कंस बचस आय 10 मार्कस कंस बचस आय 7 मार्कस गो 10 गन अफजल अमिस निशन मगर खुदा वंद करीमन थो न गंड कहन दोपन लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर शब कद्र खर यानी अफजल बाला 100 रेतो खत खुदाया दोगन अफजल यह अख शब कद्र त्रोगन अफजल चोगन खुदा वन ना यह मे पाय कज अफजल ऐ अत कह गो ये अगर 7 वरी कमाने खतर खर्चाने खतर पूर आखरत तत मगर खुदा वंद करीमन स्पेशल स्कीम मजबाग थम प्रथ वरी 300 वरी हुरमान करान प्रथ वरी शब कद्र मज करान लिहाजा शब कद्र हुन तायुन तूत जरूरी पत गो अख मोमिन गर्ज मतलब मोन अख मोमिन हमेश पन्निस आखरत किस फिक्रस मज रोजान मे ना नुन ये कह दुनिया मज मगर अफसोस ही मोमिन ही मुसलमान बेक सद अब छाड़ान पन अब गसान मश्त हम ऐसे ही हैं ये थी बेक सुन खता याद रोजान पन खता याद रोजान शार अख शायर फरमावान पराई आग में हम उम्र भर सुलगते रहे पराई आग में हम उम्र भर सुलगते रहे अपनी आग में जलते तो कीमिया होते अपनी आग में जलते तो कीमिया होते लगे हमें लुकन बलाय जिंद रोजान लुकन खतर मे यह शूबान दपान आज ये लगा पलव कह आज लगा हुत पे पे तथ सन गो लुकन खतर लगा पलव पन्ने खत लग जे कुन दपान आज मकानस इस पे करान दर कह आज मकानस हुत पे करान दर गो ये पन्ने खतर यह हूंद खतर मकान गोस तम सद खतर अत रोज ना यह तम सद खतर सड़क पक गो बनोक लुकन खतर जिंदगी सुबह वथान शाम शंगान लुकन खतर हम आयतुक मिसदाक कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती अन पाई लिल्लाहि रब्बिल आलमीन लिन्नास लुकन खतर वथान त बेहवान त शंगान त पत कत करो ज़ियारत आशूरुक सह दुआ अल्लाहुम्मा जअल महयाय महया मोहम्मद वाल खुदाया मेरी जिंदगी बना मोहम्मद आल मोहम्मदन हिच व ममाती ममात मोहम्मदन मेन मरन तोस तमन हूँ आमे अहल बैतन हूँ मोन जिंद रोजन तोस अहल बैतन हूँ बहुत लुकन खतर ये अगर कुन दह पन्निस नारस दजहो ना सो कीमिया सो तोत वतमत योत खुदा यछान मे वातनावान लिहाजा ये इंसान मौत याद करान गुनहन निश पाने पथ हटान ऐ मे पन्निस मर्जस पाने इलाज कर हई नुस्ख तम खुदायन सूजम 1,24,000 उस्ताद डॉक्टर नुस्ख दित तमो इलाज ऐ मे गफलतस पाने कर ये कह इलाज करने गई पन फिक्र पाने वारिया जानवर तम पान इलाज पाने करान अगर शेर बेमार ग सह डॉक्टरस पेवान नुन दपान पुदन खेवान ठीक गसान अगर हापुत बेमार गसान दपान सह रेई खेवान पन पान करान ठीक हयातुल हैवानस मज लेखान ज़मखशरी अगर वन यह सा यह काव बेमार ग सह बेमार मज जौ खेवान जौ क्या गो कनक कनक गो जौ
अगर वन लोमड़ी बेमार गए सह क्या खेवान घास अगर असदहा बुजुर्ग गस पे अछन गाश कम दपान असदहा शोठ ना शोठ शोठ किस कुलिस सतन पन्न अछ रगड़ावान करान पन पान ठीक खुदान वोनमुत दुनिया मदीने ऐ दोख पन्नस पानस कर पाने इलाज यूत शाह खालान तो वालान छुक यह शाह खालन तो वालन जिंदगी हज अलामत कह यह मौत अलामत तेज याद ये जिन मोंड मजबाग आसान पहले पत कल दिन मशीन आस कहें पे अरी कशी करान होर अख नफरा बेहवान योर ब्या बेहवान लमान तथ लेत्र ना ज नफर बेहवान यह लेत्र हूं खश ये मुंडिस वसान यह सा मुंडिस जिंदगी यह मुंडिस मौत यह मुंडिस ठान इथे पे इंसानस शाह खसन तो वसन यह खश लगान रूहस तो बदनस दरमियान खबर कर खस शाह वस शाह रूह गस बद निशन जुदा मोकलियो राह गो शाह खसन तो वसन मौतुक पैगाम शाह खसन तो वसन कमुक पैगाम मौतुक यह जिंदगी हूं पैगाम दुनिया बे इंसान फरेब दिवान कह इंसान पाने पानस फरेब दिवान कर दित दुनिया में फरेब मेनिस मरहूम बुढ़बब या मरहूम मल सज कब्र दिता मे धोख जा सो तती हमेश तम कब्र वन हमेश पोज कि ऐ यूर वातन मे मोना जा मे ब्यूठा जा मे वोथा दहान जा मे वोथा हेड बन जा यह हकीकत मगर मे मोन जा बह रोज तोत पन्निस ईगोस मस्त कब्रिस्तान हूं सह खामोशी यन कबर छप कर छप सह खामोशी धोख दिवान जनाजन हूं पकुन यह धोख दिवान सफेद मस्तुक यून मलकुल मौत सुंद ऐलान पैगाम ना यो सफेद हजरत मूसा वन मलकुल मौत अचानक पे वात ठुक ठुक कर ऐलान कर पैगाम सूजा अजकि टर्मिनालजी मज फोन मिस कॉल दीजा मलकुल मौत या मूसा क्या तुम पैगाम क्या कोर ठुक ठुक जा मे तीचा मिस कॉल कर मगर तुम तोर फिक्र ये जवानस गोडनुक वाल रेशस में सफेद गोस मोन पैगाम कि बह तैयार रोज वन रेश त गई सफेद वन कतिस कालस रोजक अख आयत कुरान मजीदस मज अलम यानि लिल्लदीन आमनु अन तखशअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह ओ इंसान वन वोत ना वक्त वन खा लकचार सत वन खा मस्ती सती अलम यानि लिल्लदीन आमनु अन तखशअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वन वोत ना वक्त दिल गए नरम खुदा सद खतर कि वन ना आराम करान वन आराम करान यम सद बिछड़नुक वक्त मौत यम सज आखरी आराम गाह कबर यम सज पगहुक दोस मेस तो कम यमिस ब्रोह कन कयामत इस्ताद यमिस ब्रोह कन कबर स मज रवित तो यमिस ब्रोह कन मुसाफिरस ब्रोह कन डेस्टिनेशन जी यह जन्नत नत जहन्नम तमिस मुसाफिरस पज दुनिया सत पन दिल लागन तमिस पज दुनिया वुचित पन्निस पानस धोख दिन पज मुसाफिरस कर यह शुबान अमिस पजन यम रच तोब सतन आबाद करने अमिस मुसाफिरस पजन यम पन ची जिक्र खुदा सतन शादाब करें अमिस पजन पन्ने अछ तोब कि अछ सतन पुरनम करने अमिस पजन पन डेक सजदगाहस पे डकरावन अमिस पज पन कमर खुदायस ब्रोह कन झुकावन यह मंगान या अय्युहन्नास सूरह फातिर आयत नंबर 5 या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक लूको गफलो खुदा सुन वाद छु पोज सु अपोज वनान नौजुबिल्लाह की फला तगरन्नकुमुल हयात दुनिया युतना दुनिया चेन जिंदगी से तु धोख दियो पन्निस पानस युतना गो खुदाया वास्ते छी यमे रोज जुमहुक वास्ते छी यम रोज रहमतुक वास्ते छी रोज मगफिरतुक खुदाया अछि आमत चाने बारगाह मज गुनाहगार छी खताकार वाकअन यानकार अस पन्न नफ्सन पे जुल्म कोर्मुत
वास्ती दरवाज़े फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब ज़हरा सुन नूरानी दरवाज़ ने वसील तो शफी फातिमतुज़ ज़हरा सुन नूरानी दरवाज़ युस बादज़ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दरवाज़स नार आव दिन खुदाया वास्ते जनाब ज़हरा सज अजमत सान गुनहन कर तो गुजरान खुदा वंदा गुनहगार सन नाम आमाल गुनहो तो खत हो बरित वसीला अनो जनाब ज़हरा सुंद बाब रिसालत माब रहमतुल लिल आलमीन हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज अजमत तम सुंद बजर तम सुंद रिफअत तम सुंद मर्तब खुदा यम त खता सान दस गसान यम त अस्यान सान दस गसान सानन खतहन करजि वो गुजरान खुदाया अशिन चनिस अजाब सुमताब अजाब कब्र निश अमान फिशार कब्र निश कर अस आजाद सकरतुल मौत कर सान खतर आसान मनाजिरुल कब्र कर सान खतर आसान अस मज कूत्या मुश्किलातन मज गीर गमत मुहिम्मातन मज गिरफ्तार गमत बेहक सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सानन मुश्किलातन आसान सानन दाजन करत व दवा सानन दाजन करत दवा सानन दाजन करत शिफा सानन दाजन करत शिफा बेरोजगार जवान यम त मद नजर चाहे हाजिर शे नजरन तल खुदा वंदा बेहक हजरत अमीरुल मोमिनीन रोजगार अहसन कर तक नसीब बेऔलादन औलाद अता बेहक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अला अलीन अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसिय्यीन व इमामुन इफ्तरज़ल्लाहु ताअतहु अलल आलमीन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अलल फातिमा बिज़्अत रसूल रब्बिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह वसल्लि अला अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन व हुज्जतुल्लाहि फिल खल्क़ अजमईन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अला मुहम्मद इब्न अली बाक़िर इल्मिन नबिय्यीन व हुज्जतुल्लाहि फिल खल्क़ अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अला जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़ व हुज्जतुल्लाहि फिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अला अली इब्न मूसा अर्रिज़ल मुर्तज़ा व वसी रसूल रब्बिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अला मुहम्मद इब्न अली अत्तक़िय्यिल जवाद व हुज्जतुल्लाहि फिल खल्क़ अजमईन व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अली इब्न मुहम्मद अन्नक़िय्यिल हादी व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्लि अला हसन इब्न अली अल अस्करी व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद
वसल्लि अला मुहम्मद इब्न अल-हसन अल-महदी आखिर ज़मान व वसी रसूल रब्बिल आलमीन। सलवातुल्लाहि अलैहि व अलैहिम अजमईन। बिस्मिल्लाह। ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. نماز جمعہ کس دویمس خطبس مز تہ سارنی ہن خوش آمدید. تو ین وول ہفتہ چھ عید گدیر، عید اکبر، عید امامت، عید ولایت، عید اتمام النعمہ، عید اکمال الدین. یم دہ نبوت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گدیر کس مقامس پہ 3.5 لچھن لوکن ہندس اجتماعس مزن پنن جانشین تو اسلامک وارث حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلامس خدائے سند حکم پنہ جائے امام ٹھہراوان تو خلیفہ بلا فصل چھس نامزد کران. چونکہ سون اعتقاد یہ اگر ساری لوک سمن دنیاہک تم ہیکن اخ نبی چنٲوِتھ. نبی کس سوزان؟ تم لوک بناون نبیس. نبیس یل تہ بنائے، نبیس یل تہ ژارِ، نبی یا رسول کم سند طرف آسان؟ خدا سند طرف. لوکن چھن اختیار، تم چناون پانہ نبی. یل ون نبی سند جائے بیاکھ تم سن وسیع بہناون آس، تم سن خلیف بناون آس، سہ چھن لوکن اختیار، سہ ہیکہ خدائی بنٲوِتھ. اتھ پٮ۪ٹھ چھِ سانہِ اعتقادٕچ بُنیاد. ینہٕ وول عید غدیر چھُ 14 ذی الحج، شاید سُہ برٛیسوار واتان. تۄہہِ مومنیٖن تہٕ جوانانہِ صوفی پورہ، کیازِ بہٕ چھُس ہمیشہِ ونان صوفی پورہٕچ یُس یہِ فضا چھےٚ نہ، کیازِ بہٕ ییٚمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ یِوان چھُس تمیُک اَیر چھُ پولیوٗٹٕڈ. چھا صحیح کتھ؟ لَس چھےٚ وغیرہ پولیوشن چھِ، نویز پولیوشن چھےٚ، اِیر پولیوشن چھےٚ. تہٕ یہِ چھُ سُہ علاقہٕ اکھ ییٚتہِ نہٕ پولیوشن چھےٚ کِہینۍ. ییٚتیُک ہوا تہِ چھُ کلیٖن، ییٚتِکۍ دِل تہِ چھِ کلیٖن. نہ چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن ہواہن منٛز پولیوشن، نہ چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن دِلن منٛز پولیوشن. چھا صحیح کتھ؟ بلکہ ساؤتھ کشمیرٕچ سرزمیٖنٕے چھےٚ یِژھٕے. یہِ چھُنہٕ کریڈٹ صوفی پوٗرسٕے یوت کینٛہہ، یہِ ساؤتھ کشمیرٕچ زٔمیٖنٕے یِژھٕے. یتھ زٔمیٖنس خٲصیت واریاہ زیادٕ. انشاءاللہ آسہِ قٕسمت سُہ ونو کُنہِ ساتہٕ. پٔتمیو 4 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ سبیٖل لگاوان ییٚتِکۍ بچہِ، ییٚتِکۍ جوان. یِہُس تہِ لگاوان انشاءاللہ سبیٖل. تۄہہِ چھُو وۄنۍ گُزٲرِش میانہِ طرفہٕ تہِ تِمن جوانن طرفہٕ تہِ، عید غدیر دۄہ یۄس سبیٖل لگان چھےٚ ییٚتنس اتھ منٛز کٔرِو تُہۍ سٲری انشاءاللہ شرکت. تہٕ بیٚیہِ یِمن جوانن کٔرِو پننہِ طورٕ پوٗرٕ امداد. یِم تریش بٲگراوان چھِ، مِٹھٲے، پھل یا کینٛہہ بٲگراوان چھِ اتنس نٮ۪برٕ کنہِ. تہٕ یہِ امداد چھُنہٕ
त्रेश खतर असली कह त्रेश बहाना अख ये फल बहाना अख ये असली टारगेट त्रेश सन त्रेश दिवान ना त्रेश बगरावान चाहे गदीर की बगरावो चाहे आशुर की बगरावो सो त्रेश सन त्रेश जहन थर तथ मज बरकत पैगाम तथ मज इस्लाम का पैगाम क्या तथ मज सईद शुहदा सद अजमत जलखी तो ईद गदीर त्रेश मज वलायत जलखी इमामत जलखी ज़ाहिरन त्रेश दिवान मगर बातिन ज़ाहिरन लुकन हंद ददिमच सीन ताप सतन गर्मी सतन शहलान बातिन वलायत त्रेश दिवान इमामत त्रेश चावान तिमन सीनन यम सीन त्रेश हती तिम सीन त्रेश हती यमन वन इमामत त्रेश सतन सैराब आय करने जा यमन अहले बैतन हंदे पैगाम सैराब आय दिन जा पन्ने त्रेश सतन ज़ाहिरी त्रेश दिवान बे पैगाम अहले बैत अतहार यम दुनियाहन पूर जमानस मज मजलूम बन तिहुंद पैगाम घर पत घर वातनावान अमे त्रेश जरिए वातानावान तो रोजो इंशा अल्लाहुल मुस्तआन खुदाया वास्ते छी अहले बैत अतहारन हुंद तमिस अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन मजहरुल अजाइब असदुल्लाहिल गालिब गालिब कुल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद अजमतुक वास्ते छी खुदावंदा मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन मोहब्बत अली था सदिस दिलस मज कायम तो दाइम वास्ते छी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद कदर मंजिलतुक तम सद थजरुक सोन हशर नशर करजे बा अइमे अहले बैत अतहार खुदावंदा कब्र मज कयामतस मज कज अस ये नसीब कि अस गस वातन बा शफाअत हजरत फातिमा ज़हरा इलाही परवरदिगारा अस सारने कर ज़ियारत सय्यिद शुहदा नसीब अस सारने कर शफाअत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब खुदावंदा वास्ते छी सय्यिद शुहदा सद अजमतुक तो इन वालन दोहन हुंद दुश्मनान इस्लाम इस्लामिक दुश्मन अमरीका यहूद इसराइल तिहिंद आलयकार तिहिंद आवान तिहिंद अंसार यम सारी कर तखनीस तो नाबूद यम इस्लामिक दुश्मन यहूद यहूदन हज मकर तो फरेब करने तो नाबूद लश्करी इस्लाम कर फतह नुसरत अता ईरान युस वकील उम्मत मुस्लिम नुमाइंद तिमन कर फतह मुबीन तो नसर अजीज नसीब यम दुनिया मुसलमान यथ यथ फिक़ह से ताल्लुक थावान यम फिक़ह यम मसलक तमाम आलमी इस्लाम के मुसलमान कर पानवन इत्तिहाद यकजहती नसीब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा वर मोहम्मद व आलि मोहम्मद 5 मरतबा सलवात।